L-Ambaxxata Amerikana għamlet ċara li bħalissa m'hemm ebda diskussjoni biex il-Gvern Amerikan jagħlaq l-ambaxxata li għandu f'Taqali. Mistoqsi minn TVM News dwar ix-xnija li l-amministrazzjoni Trump se tagħlaq qatt ta' ambaxxati fosthom dik f'Malta, ix-Chargé d'Affaires fl-Ambaxxata Amerikana Ken Toko irribatta rapport tal-Aġenzija tal-Aħbarijiet Reuters. As far as these rumors of a possible closure are concerned, I think people are really jumping the gun. No embassy closures have been announced, and our operations continue as normal. It's business as usual for us right now, and our focus remains serving the American people and strengthening our relations with Malta. Is-Sur Toko fakkar li d-Dipartiment tal-Istat Amerikan dejjem jirrevedi l-programmi u l-pożizzjoni Amerikana madwar id-dinja mal-bidla ta' kull presidenza biex ikun assigurat li l-Istati Uniti tkompli tilqa' l-isfidi tal-lum. Mistoqsi iżda x'effett politiku jista' jkollu l-eluq ta' ambaxxata bħal dik Amerikana huwa qal li mhux se jispekula. U.S. Embassy employs over 100 staff, both American diplomats and local Maltese staff, and our primary goals are to provide services to American citizens and to strengthen our bilateral relationship with Malta. For example, we have common interest in ensuring regional peace and security. Huwa qal li l-Ambaxxata Amerikana taħdem id fit ma' Malta f'dawk li huma aspetti kulturali, ekonomiċi u edukattivi. Skont ir-rapporti fil-medja, l-Gvern Amerikan qed jikkonsidra li jagħlaq ukoll l-ambaxxati li għandu fil-Lussemburgu, il-Lesotho, l-Eritrea u l-Maldives.